ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم رازی پا اتفاق شو جلاسو نسار یوکلو نفرات لم ينزل ریگو او زنا سر یوکلو دا ټول مسلمانانو د یووالي په ارمان یم عمل په احادیث کرم منن کې د قرآن یم عمل په احادیث کرم منن کې د قرآن یم ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم چی ما توائی رورا اوزتا توائی مرورا پامینا بجن تیر گدوارا یود دیو کورا تو هم زما خیر خواشا او زهم لتا قربان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم خالق مو یو اللہ دے مند یو رب بندگان یو مسلک جدا خبرات نبی ټول امتیان یو مسلک جدا خبرات نبی ټول امتیان یو ایرورت پبیلا او زبیلا لروان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم کفار دا دین اڑی راتا اس ناس پا تماشا دی خوشحال دی و اخفلو کی پا جنگ باندی اختدی خوشحال دی و اخفلو کی پا جنگ باندی اختدی آخر ولی او بل وجنو پا دی باندی حیران یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم ما موجنا ظالما ساسرور یم مسلمان یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم عمل پا احادیث کرم منن کے دا قرآن یم سلمان ابو قریب در ندعا غړ مربا
تشي د امن یو فضا غواړم ربا کړي دلې زوري دلې خوار ملت یم افغان یم کړي دلې زوري دلې خوار ملت یم افغان یم عمل په احادیث کړم منن کې د قران یم عمل په احادیث کړم منن کې د قران یم ما موجن ظالم استاسرور یم مسلمان یم